तो यो बाखाइना दो टाक बाजा वो ठुकु बाजा बाखा मुना टम कर्ना कर बैठी ख बाखा ठुक्टांडो छौ दिसे बर्नो बाजपे निम अन देशे राज दरबारे ठोका हुना चक्रिय नाचन छम बाजे चलन गरिता छ राज प्याउको पाखे लाका बा ड्वाउको इब्य पाखे लाका टाक प्रे नाचक राजी दर्शन ना ठौ छेउना माउ जाय नाच निम जियाचन मेम बाजे दास राज प्या मोटले जको मको ड्वा वसा प्या वसा अन्य ठोका पिया तना राजी दर्शन या सिरेका जको ठौ छेउ निम जियातन टुगे कटा निम बाजिन छ राज दरबारे चक्री नाच जियाचन यकु यकु हेडट छन टोका चपे स्पेटे स टपे निम बाजिनु खबर राज इठा ठंका बिल राजा न टपे निम निनी खङले जिठा दिन बना हिडका हुकुम दुल सिपाइटे स निम स्टन जुजे न्यनी दर्शन याकि बिया इमको परिचय बिल महाराज टपे निम मध्ये छमेसे नाख टाक बाजा अले छमेसे नाख टुकु बाजा टका बिन्तेटा राजाला नापा टुया टपे निमेसिको चालबाला फुकस्यु ज्याचन टाक बाजे तामेस्ट का जिगो बमफ्ला टुक्टे उना 1 लाख दाके आही टका 1 लाख दा टाक बाजे तामेस्ट बिया छोट का जिगो दरबारे ढुन्टे आदि गो प्यान टेव के आही टका क्या कि बिया वो फुलाको प्यान टेबा टुकु बाजे त बिया टल सो टुकु बाजा तो प्यान टेबा जि छनोनि से पालिटको चोटी हाका कमेना टेगो हिचोटे कमाइ ख आठो छन्त बकस जुल टका प्यान टेव बिया छोट टाक बाजेला 1 लाख दान सिले छु धन्दा टेठ्या या टुटिए बेमथ्यो सरास ठौ छेउना हाई सुकन यातन टुकु बाजे प्यान टेव जना अन सरासर व छौ ठासे ठ्याम बे बाबान लागो अमास मिया चों खन नेन पिटना वल ठगे चंग प्यान टेव डुगुया टेव निगय अमास न्याना छटा चुना नल वो अमास नया चों वइ मने दुने अठे लुए लक्षण वो लुए लाकीगो जान बुडी अठे दया वो ठे जुया वया वो मनुल छम बैडी वसा या समजुल अन वो छौ मेवे देशेट न बनी न जुल भाषा मुचो से मुजला ऐसा वो देशेट आशा परदेश मनु त सुन भाषा टे मुजु रेगु जुजु कानुन डेगा टौ ज्याचन भाषा टे माल तासा जुजेटा जाहिरियाना जको भाषा टे जु नियम डेगा टौ ज्याचन वो टोक बाजे अछटा छेको स चोना बास्तैले ढका आसा छेठवा के न्यन ठनला भाषा टे मुजु जुजेटा है जाहिरियामा मक्सद सजाइ यही ढका वो छेठवा न टाल अले वीकेन्ड न्यन छ छु जाया स छ सुख जिम्मेगला चोमस बिरामटे लुए लाकेको विद्या छु पटी सरका वो टुक बाजा टाला अर्सा ठौ रा ठने ठनिम जुजे का बिराम ज्याचङ यकुडट सुनान लाक मफो जि कने जुजिथा बिन्टी याउने छन्टन सटे टका वो टुक बाजे त अनस तया बास बिल कने स्टे नापान ना वो मनो राज दरबारे वना राज यता महाराज मियो छम बैजे जिथा छे बास तया वस या सोम धाम ज्या छक राजकुमार त केना सुएट यको विचार जुल टका बिन्टी यता जुजुन असा जियोका आम बैडी त ठन दरबारे बनाई टका हुकुम जुसेले वो छेठवाला टुकु बाजे त दरबारे बनाइका जुजे दर्शन याक्ल अले जुजु ठ राजकुमार त जुयाचंग रोग विषय फुक्क खौ वो बैडी त कन वो राजकुमार त आशा निठौ गना ओमटे जुया नक्कु पाठे मठा लोइगो बैडे वटा नापा ठकेचंग अमासी बाव नकाबल अले कने खुनु बरेना यंकल अमासी नक्सैले राजकुमारे लोइगन गाके कम जाउन प्राय लोहे मलोल आशा जु अले राजकुमारे जोना याना चोठा छक स्वेट आउने वो बैडी त जानिया चोठा किनि अंकल अन बैडी ठोखन के राजकुमार त भोजन यागुले हलु तयार नकेगो मेपिन्ट टासा स्वेट न हलु मरो फुके टोइसे जग चो इ मने राजकुमारी मासुको हलु तयार नैगो गुली साट हेठे मिखाउना चोंगु जुयाचन ठोखन सिका बैडी कने सक्ष्ण हलु तया भोजन याका बिउरका सल्ला बिल जान नबले सक्ष्ण हलु तया बिउले राजकुमारी जा सुया मिखामौन आक्न बैडी कने खुनु मेपिन्ट हलु गाके आपा तया नकी ढकास खसनातल ताते कने खुनु मेपिन्ट हलु गाके अपटया बिउले खाइसि चना ने मुजु का तो हलु न मसा जिम त हलु टेमति ढका थाउले लिप हलु तया मुजु राजकुमारी बान्ट जिग्न लनाउन जिउन सुए ज्या वसेले लाबला डुबले नापठे हिष्ट पुष्ट ज्याउल ठोकट लुए लागा बिउले वो बैडी त ठगो मची छि लुव हेरामुति तया जुजु दान या त बैडीला करोडपति ठे जुल छि गन जाउड का राजा बिराजुइ नि वन्यमले जिसक तीर्थयात्रा वनि इच्छा दुर्गा बिन्तिया तीर्थयात्रा वन धाउले राजा हाक्न तीर्थ वन त अलगे ल खर्च माक्कु बिया वइटा बिचायाटा सिपाइट न निम्पिम न बिया तीर्थयात्रा छोट तो कटा पिंगो टाम तीर्थ चाला वो बैडी हाक्न वे राजेथा बिरकाटा होल राजा वइट अन्य दरबारे चुनका सापे टिबो याव ख तर वो बैडी मुख महाराज जि निमुक चिते या मारका नापैम राजेथा वनिको निश्चय त सिपाइटेसन तीर्थयात्रा वना ओम ढका अपो उठे वना उट टोन लिट बिया छोल
उकन राज के बिरकया बैरी हाक्न वे नापीमा राजटा दर्शन यात ठगे देश न ठगो देश लिठनका सोबले अन नापीमा वे पासा टाक बज्या साउकेना बैग सुचका चुनि मागो अवस्था वया चंग खन 1 लाख का डेगाटाउ छन पठठे ज्याचन तुजेको अवस्था खना वेटला औजाया होला वो राजे दर्शन यात राज दरबारे वना ठम परदेश वना अनुभव याना वइगो खव आक्न ठहे पासा टाक बाजेको हाल समाचार सक्टा जुसिटा बिन्ती यात उठा टाक बाजेन उपस्थित दुगु ज्याचन कासो चिसा सट्याना कमेनाटैको ढन्जको सार्जी जि छननसिया पालिटको चटे हागा कमेनाटैको प्याना टिप बिएम टुकु बाजे गुली निहाल जुल टुक्कु बाजे त हुकुम जुल अठे छटाक बाजी त बियागु 1 लाख डा अनेक पाप कर्मेना वपि मनुट त दण्ड झरपने ना मुना चंग टिव छन्ट बियागु लिए स्टिर मोजल छन मुआ मुआगु ले वना फुक्ल उकिन छंग आम गति जुल जुजो टाक बाजी त टालका आ छन्ट हाक्न बागु लाख डा बक्स जुल बच्ची डाय छ सौफला बियो मेगु बच्ची डाय छ बाबा लागु भिंगु ले वना बन्द व्यापारना सट कर्मेना च अवश्य न छ जे ज्यावे जुजिको अजाउ ज्ञान उपदेश जना निम प्रभावित ज्या धन्य राजै बुद्धिका मन मन प्रशंसना राज दरबार ल्यावला उबले निसे एपे सुखपूर्वक जीवन हनाचुना उनी चे बखा ठुली केटेगु कुल्नी